khublei so EP so isen pat kene kade kabang kwa mi kai halor ka linear equations but kene kade ka problem number 2 kaba ngila ban ya pyrshang lang. Three numbers are represented by y, 3y and 4y plus 1. Their sum is 25. Find the numbers. The hanging la yo lupa likely number kaba de y, 3y but 4y plus 1 henry ngimtip ki yeng yo number ayu tamang itip dong de y, 3y but 4y plus 1. Kat kum ka jikaliru their sum is 25. Te hanging ani ka subha kani ka jikali in le kumne. According to question, kat kum kani ka jikali number their sum kamut bangi hab at ikitu ki baro tegan tho hne y plus 3y plus 4y plus 1, their sum is equal to 25. Yang is kamu doh ni pula so tu ngila ban at y 3y but 4y nama kita y. So hanya di 1y 1 plus 3 kalau 4 plus 4 kalau 8y plus 1 is equal to 25. So hanya uni 1 ngarang syatai te kalau 25 minus si uni 1 hanya kalau 24. Ninya pomno ya uni 8 1 is 8 8 3 is 24. Kamut ni yo y is equal to 3. Di nimpat ti kenapa lada kane ka jawab jang kane ka jingkeli kane y is equal to 3 ninya pet biang sha kane ka jingkeli. Uni di y, uni di 3y, uni di 4y. Tama y is equal to 3. Uni ada 3. Tuangan tho uni di bulu. Hangne ka ada 3. 3 into y, kamut 3 into 3, hanya kamut 9, plus 4 into 3, kami 12, plus 1. Talagang i-add na kami niya. 3 plus 9 kami 12, 12 plus 12 kami 24, 24 kami 25. Hakaba, uni 25 na kalian kadiang, uyahap bat utay 25 na kalian kamon. Kamut kani kade ka answer kaba niyo na kalian jingkali. Henry kampat kut namar niya wat yaki number kide ki a. So ngitho ang number first number uli y. So ngitho ang first number is equal to y. Kamut niyo ang katno niyo mane y is equal to number naladang i-add ya kane kami 25. So kolong y is equal to 3. First number. Second number pa niyo 3y. 3y kamut 3 into 3. Second number uli 9. Third number pa hane is equal to 4y plus 1. 4y plus 1 and third one po 4 into 3 plus 1. 4 into 3 is 12. 12 plus 1 kami 13. Til ladang i-add 9 plus 3 kalong 12. Ladang i-add une 9 bat u 3 bat une u 13. Ladang i-add lang kini baru kami 25. Kamut kaya hap bat kini kajingkali jongi. Ngis kam pila sotu ekene rut bat khublei shibun bo feedback ekene bat subha like bat subscribe ya ka video jora po YouTube icon teng Shaiphyrnai khublei shibun.